Imes Paudomiyeng tabili basingbu biditana taram noksa bagloyana kurumzari. Paudomasigi maroyo pauda ngasi lebak asina Mahatma Gandhi ki samyangkai suba mapok kumon thoram pangthokli. Run to beat the plastic pollution haiba timda mega marathon race senkre. Loinana ahanba Rai Lam Festival 2019 pangthokre. Hauzik mapungoy Paulo Birasi. Ngasi lebak asina jati mapani hairiba Mahatma Gandhi ji samyangkai suba mapok kumon thoram pangthokli. Mapungoy ba thoram di Gandhi ji samadhi Rajghat tongan dharma gi laison tinsol galoyana pangthokuna Bapu ji gi ophamda Pradhan Mantri yauna haikat lekat tamduna ikai khumnaki. Nungthilda Pradhan Mantri na Sabarmati ashram da satuna Gandhi ji gi ophamda ikai khumnaki. Thoramasi jati gi lunan ba numit haina lebaki mafam punamakta palan tawri. Thoramasi Manipur Sarkar na Simda Gandhi Memorial Hall da Rajyapal Dr. Nazma Heptullah na athoiba mithungoi na pangthokki. Thoramatuda Rajyapal na phongdokibada Mahatma Gandhi ji na British ki loilam lega po mahaki ingba tapthaba amadi ahimsa bu sakti leiba khulai oina sinaduna British ki mayokta ning tambai khongjang changsingki. Gandhi ji asi prithvi ki lusingba mani mahaki non-violence ki movement na British colonial bu lekha da chingthaba ngamki. Aikoina Father of Nation na pamjaramba lunan ba numit pangtholiba sida thamoi senga nungaiba phongdoksi. Cleanliness Day ga marlena Manipur Sarkar ki Secretary animakta lunan batanabagi makok mathang tabada manapi ki. Tharamatuda Deputy Chief Minister Joy Kumar, Minister Singh, MLA Singh, Chief Secretary, DGP yauna Sarkar ki official Singh Sarukyaki. Mahatma Gandhi ki samyangkai suba mapok kumon palan thoronga marlena Prime Minister Narendra Modi na The New York Times da ikibada Miyoiba Jati ki sebagidama Indian nationalism amato oiba haibasi Gandhi ji ki manglani haiki. Gandhi ki pidamasi tungdala kadaba mirolnam ningsingduna lairagani haiba wafamsu PM Modi na panki karigidama India amasung Prithvi na Gandhi ji bu darkar oilibino haibagi matangda PM Modi na wahi samapan kuntramathoi iduna pakhom piri. Mahatma Gandhi ki Dandi March ki matangda paladuna PM Modi na iri. Dandi March asi lisinga zapan kuntrada thokiba ihoni tukotsanaba hingsa amasung awa ana muthakhinaba aikoi puna thabak tawinaba PM Modi na appeal tawki. Atopagi awa ana bu isada phawba ngambasing adu asengba miyoibani Mahatma Gandhi ki samyangkai suba mapok kumon palanga mari leyana tongan ba thoram kaya India da sili lisinga tara mari da hungdokiba Swachh Bharat campaign na India si lamhangda khong hamba leitre haiba wafam Sabarmati ashram da lauthokadori. Hanagi Chief Minister amadi Congress Legislature Group ki lusingba oibo bina haikre lainingi mingda aronba maikum uplaga thabak tawriba singna ngasigi senglaba numit asigi thoram pangthokpa mahiya loi. Wafam asing asi Gandhi ji ki samyangkai suba mapok kumon thoram Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna Congress Bhavan da pangthokpada phongdokibani. Sri Bobina makha taraduna Bharat pu Bapuji na non-violence oina lanthengaduna ningtamba purakiba lusingbani. Bapuji ki wakhal ki ona tainabada violence tawraga nampuda gun point sasan tawbunadi lasting oigani thajade. Gandhi na miyoiba khunai kudingda hingsa yaudana sumbana waroishin puraktuna Bharat pu ningtamba purakiba lusingba sigi wakhalon bu Congress karmi singna ngak nasakadabani. Tharamatuda MPCC ki President Gaikhanam na haikibada India ki puwarida Bapuji ki matik mayai singthaduna loiba ngamloi Bapuji na pamjaramba asumbana matam suppada joy oigani haibirami. Tharamatuda Dalgi MLA Singh, ex-MP Singh, ex-MLA Singh na PCC ki member Singh, Councillor Singh amadi Autonomous District Councillor Singh, Congress ki lusingba sing saruk yaduna Congress Bhavan dagi MG Avenue phawba chatlaga mafam aduda leiba Mahatma Gandhi ji ki saktamda haikat tamduna ikai khumnaki. Amaga nungsinaba, amaga kalalnaba,
जाति विजाति खाइबा महात्मा गांधी ने पालन वाकई नसी पृथ्वी के अंदर से सोना पन्ना में यादवा हरिजन सोना पन्ना में यादवा माती मुस्लिम ने माने क्रिश्चियन ने माने हिंदू की भाई से मसीही महात्मा गांधी ने ताऊ नंबर से Education Minister T.S. Radheshyamna Ibotonsna Higher Secondary School Uripok, Tondonsna and Thambomasa High School amasung Residential School Impal West Lamboy Khonang Khongi Mahiroi Singaloena Chamyankei Suba Mahatma Gandhi gi Mapong Numit Thoram Panthokre. Thoramatuda Minister Radheshyamna haikibada Lunan Bahibasi Akoibabu Lunan Thamba adu khanate haksang amasung puning taruta senga thamba duni asuma tawrabadi thabak tharam khudingda asengba wakhalot khanduna thabak tharam adu apaba purapa ngangani haiki Mahatma Gandhi ji na asi Lunan wa magi ko umon ka pe namasi ki 2 October tarik ani kuji ni tawai se namasi ki amman ni akhre am lai koi apaba successful ho ni am ko yai tari Lunan ko wa khala ko khamma thamoi ga ai thawai ga ai cooking ga apaba khala ko ha khala ko ha ko ko tamagadi already successful ho ni am play ko ai Technopal District Police Amati District Administration Technopal Anina Puna Kusam Naduna Mahatma Gandhi Samyankei Subamapo Kumonga Marilena District Headquarter Technopal Dangasi Cleanliness Drive Amasatha Kre Ngasigi Drive Aduda DC Technopal Ice Rupachandra SP Technopal T.S. Bikramjit Ate Officer Singamadi Police Person Kayamadi District Adugi Praja Kaya Yauna Panthokpa Cleanliness Drive Aduda Plastic Bottle Sing Kaya Kongaki Loena DC Ice Rupachandra District Adugi Praja Singda Plastic sin amana miyoy bada manghali basingi matangda khangan warol piki. Mahatma Gandhi ki Samyankei Subamapo Kumon Palangam Marilena ngasi More Bazar area singda cleanliness drive ama Additional Deputy Commissioner More Meitei Council More All Community Development Organization More Watam Yauna Puna Kusam Aduna Pangthokre More Police na Sosinina Border Town More da Samyankei Suba Mahatma Gandhi ki Mapo Kumon ga Marilena Swasta hi seva gi thoram pangtholaduna More Town da amot akai sit sengbagleena Imphal More Lambi More Bazar area da leriba pothole sing mention bagi thabak susathaki ngasigi tharamadu da KS Robinson ASP Law and Order Amit ASP Operation Megabarna SDPO Lekkoha Wi-Fi OCM Diatai Police Officer Kyaloena Police Person Kyasu Yauki 43 Assam Rifles More na Susinduna Mahatma Gandhi Samyankei Subamapo Kumonga Mari Lena Border Town More da ngasi Mini Marathon ama pangthokre ngasi lamje du Imphal More lambi gi manakta leiba Jehovah Higher Children Home mayadagi 43 Assam Rifles ki CEO Sumit Sut nalam tharaga integrated check post da lamthung pam oiki lamje du da More da leiba tongan tongan ba organization singilu singba singamadi tongan tongan ba community gi miyoi singna saruk yaki Tungda lamje du da makomathang takraba singda Assam Rifles ki maikai dagi Assam ba kudol amamang su tamki Ngasi PICD Jiribam Division Jiribam Municipal Council JMC Jiribam di Jiribam District Administration na kusan na dun sinuna Jiribam da leriba Department kaya gimiyoy singamadi Friendly Environmental Warriors FEW Jiribam na saruk yaduna Jiribam gi Railway Station School singamadi Department kaya office ki akoy bada lamtu sengdokpa Plastic komsin ba plastic sina balep la siamadi Uchar kaya thaduna akoy bagi pibam luna thamsi haibagi pandamda swasta hi sebaga marilena Samyankei Suba birth anniversary of Mahatma Gandhi ki thoram pangthokre amadi plastic ki oiba polam sing khwaidagi yamna khongatpa ngamba individual miyoy da first prize lupa lising tara second prize lupa lising taret third prize lupa lising manga amadi Jiribam ki CSO sing oina first prize lupa lising tara ni thoi second prize lising tara third prize lupa lising nipan Maki Maikai dagi piragani haina ke Sarakumar Singh Vice Chairman Manipur Food Industries Corporation Limited na su phongdokre Ngasigi tharamadu da mayang number Rajkumar Singh IAS DC Jiribam na haikibada Samyankei Suba Mahatma Gandhi gi mapong numiki tharongi charo ama oina activity kaya ama paikhatli ahan bada Jiribam da leriba department kaya gi office sing amadi school sing da leriba miyoy singna masa masa gi area du sengdok pa loisinkhre ani subada Aikoina mapam khara khangat charaga railway station gi market phawbasi sengba ngamnaba department khudima ki miyoy sing amadi FEW Sugalna kan honazari aduga arabada JMC gi hall da formal function toraga thoramasi loisilagani haiki
Saireng Saidinaba Yauna Writers Association Kaksin Asinu Zamian Suba Matama Gandhi Mapok Kumon Palan Ngasi Kaksin in Tolikai de Leba Naurem Ibotombi President Writers Association Yumda Pantokre Taramatuda Pukrambam Nimai Ridia ZEO Amadi Naurem Ibotombi President Writers Association Kaksina Tarongi May Tanbanda Lengsinki Tarongi Ahobada Miamna Matama Gandhi Potoda Lakatni Kaikunaba Ulaba Tunda Matama Gandhi Punsi Maramda Pukrambam Nimaina Samlapa Warol Piki Ngasigi Tarongi Saireng Saidinaba Duda Punamyo Kunmukna Saryaki Swasta hi seba amadi Gandhi Jayanti ga mari lena Run to Beat the Plastic Pollution haiba thimda mega marathon race amang asi None District Headquarters Asian Kre ngasigi mega marathon adu District Administration None PICD None Division None Forest Division District Social Welfare Department None Police Longmai Nature Club amadi ate department punna kusam naraga sinbani mega marathon race adu None gi Deputy Commissioner Ais Warsangna None Bazar dagi lamthaki Lamjaladu Nupagi oina None Bazar dai kilometer nipan lapa tupul phawa seluro matung None Bazar da amu halakna lamthumpam oiki aduga nupi category oina Lamjaladu None Bazar dai kilometer taruk lapna leiba marang sing waiting set yoruraga lamtha phamda amu halaki ngasi lamjai aduda None district tagi nupa nupi apunba sami dara romna sarukyaki mega marathon ki grand program da film actress Maxina Paunamna Special guest oina saruk yadna miyamna plastic sinaba tokpinaba amadi plastic pollution state control taunaba appeal toki Maxina na makok taraba lamjeloi singda mana mathumsu yenthoki National Institute for Transforming India Niti Aayog School Education Quality Index 2019 report ta English ngita taruk tara teraki overall performance ta apik paiste nipan manungda Manipurna point Humphunipan dasmik tare taruk phangduna ahanba rank ta leire haina Education Minister T.S. Rajesh Yamna phongdokre apik paiste singadudi Goa yauna North East state singni Arunachal na Manipur gi mathangda point kunmari dasmik taruk mari phangki wafam singase Minister Director of Education S. Lamphel Patel leiba conference hall da pangthokiba press conference amada phongdokibani Education sector bu phagahana boidama hathengana natraga nakoina thabak toriba stakeholders sing mairoi loop sing mama passing amasung oza sing muthaga phongdoladuna minister na makhata na haikibada Manipurna mako oirakpagi oithokliba gi maramdi ekhogi samasa sing mipum khudingi honaba amadi kathokpa ga na thabak tobana education sector da positive oiba ahongba purakpa ngambani haiki ngasigi press conference aduda T Ranjit Commissioner Education S Director Education S. T.S. Kiran Kumar, Additional Director Education S. Hills, Lette Mangte Kom, Additional Director Education S. Valley, CIS Sasi Devi Su Yaki. Negative comment birakwa positive comment birakwa comment birakwa mayam dura akoina learn tawjaraga aduragi lakshin jaraga mayam cooperation ngasi share okone matung jawai kan hona gani adu akoi team relentlessly akoi whole team led by the commissioner and akoi director additional director led staff mayam si tawraga akoi kun I am also very much part of the team in member moina iso ngam matong jaraga akoi suksoi Manipur we will try to make Manipur an educational hub both higher technical and school education da koi soina habong ngani adu mayam so support to biragadi soin to ngani hain Modern Progressive Academic Sing Yom Subasahi ki thorong ngasi ayu Library and Information Center ki mipun sangda pangthokre ngasi ki thoramadu da Y Surchandra MLA kasing esina athoiba mithung P Kunjo National Award na thoramapu amadi P Sana Devi Councillor Ward number 4 Kasing Municipal Council na akhana mithung oiki ngasigi thoram haudringi mangoina usara thabagi thorama so pangthoki ngasigi thoramadu da makal matel kya gi jagoi leima jagoi thogal jagoi nityaras samil jagoi mau jagoi body fitness dance amadi ballet nasingba utki Kom Puruki na kyo bezagoi ishay amadi culture yokhanabagi pandamda Luther Young Development and Accreditation Committee LYDAC na siduna ahanba Ray Lam Festival 2019 ngasi Sandal District manung Janalaiba Luther Litan Village da pangthokre ngasi githaramadu da Comram Union North East India gi President Serto Lakhomang Komna athoiba mithung District Council gi makhada ojawai riba Biren Mangtena khanaba mithung oiki amasung Luther Litan Village ki Kulapa Village Chief M Charong Komna Tharamapu oina saruk yaki Festival adu pangthokpagi matangda LYDAC Secretary General Raymond Mangte na phongdarapada
Kom Purubasi Kadaidagi Horapano Kangnaba Ekoi Ipai Pusing Tambiramba Culture Sing Hosiki Naha Singda Kanganduna Ekoi Culture Yokatnabagi Pandamda Kom Puruki Jagoi Isegi Festival Asi Pantokpadi Haiki Ngarang Kaksing District Commando na Kaksing District Tongan Pamsingdagi Aina Thinkraba Lalolu PLA Tamu Myanmar Leba Salustal Colonel Naurem Ranbi Elias Risi Kantaga E Pau Lieutenant Pauna Bamio Hum Pare Paramamio Homedudi Kaksing Kunya Lekai Sanamahi Sanglen Manakta Leba Mayang Lampam Manglem Saini Puteret Apopagi Ming Lekidraba M Kam Debo Singh Yengkom Ozikuma Singh Saini Pumanga Popa Lekidraba Wai Sanazauba Kaksing Sumnang Lekai Leba Legias Opposite Pareng Amasung Kaksing Ningthau Lekai YM School Manaktagi N Rameswar Sahi Yankayumdoi Apopa N Nabajandra Singhni Makhoi Ahumdagi Mobile Phone Mari Phangle Pharambe Ahum Polam Singh Loyana Kaksing Police da Sinakre Hairi Federation of Homing Spokesperson Sapamsa Jadumani Hai Aikoi Kunayasda Lining Lichap Kudinda Mapangi Sapu Singna Ahongba Mapinaba Masung Ahongbasi Icham Samna Mahusai Honglok Panatabida Haktengana Tauge Matagum Sapu Piduna Ahongba Puraknava Honari Masigi Saro Amoina Handakda August Tantaram Doida RSS na Singna Pantokiba Athoba Singh Numita Bir Tikendra Jamasung Tangal General Gi Photo Mayada Bharat Matagi Photo Napsinba Praja High School Lamsana Pantokpa Inter-House Annual Literary Meet Pantokpada Government ki order magi matungina Mahatma Gandhi amadi Irabot ki photo hapsinba Dalit Sahitya Academy Manipur India na Sina Press Club da Pantokpa Irabot de ki thoramda Dr. Bhimarao Ambedkar ki photo hapsinbagi thong singasi Federation na Taraina Lodi haina ngasi Kabole kai da leiba Federation of Homey Office da Federation of Homey amadi Civil Society Culture Kanglei Park Anina Sina Pantokpa Pamising Unaba Mada Sapam Jadumani na Pondoki Mana Makata Kibada Asigumba Zayanaba Thongasi Mia Musinabani Thongasina Ekoi Lining Manganaba Tatarapa Thoni Haina Lowi Maramasna Asigumba Zayanaba Tabak Thoramasi Makatana Tatabiganu Karigumba Tatarapa Taragadi Federation of Domina Tolo Haiki Nakalabaramda Ipaki Office the Pantopa Pagim Pamada Ipaki Vice President Tangjam Joshi Kantana Haiki Manipur gi athoba sing ni pangthok matamda masa masa gi dumi pangtholiba athoba dugi photo khatama sinabiu Government of Manipur gi Education SK Director na mamang tha September gi tang 10 pan thokpa order amagi matungina September tang 16 tagi October tang 2 phawba Mahatma Gandhi gi samyankhai suba birth anniversary pangthokadabani haiba order gi marakta September 13 dana Irabot Day observe togudabani haina order thokibasna oja singda charang na bathole Praja High School Lamsangi Inter-House Annual Literary Meet da Mahatma Gandhi amadi Irabot ki photo sinakiba adu school asigi oja sing amadi Education S Department ki marakta pau phauna hudabadagini Thabaga se thabana tungi mirolda lana uhanaba machak amok oire haina su Josikantana phongdoki Masigi pawmi phangmi saruk yakiba Praja High School ki headmaster in charge I Biren Kumar na makoi ki Annual Literary Meet da Mahatma Gandhi amadi Irabot ki photo puna sina kibagi matangda sengdorakli Kaksing Khonamari Phangba Khamanipur College Road Kaksing ki hek nongpok thangmada leiba Layanaba yumga thangnaba bara sandokpa dukan amada hokiba tha September gi tang 13 amadi ngarang October gi tang amagi lonaba hingda IED bomb pokayan kibagi thodokpu Joint Non-Government Voluntary Organization Jangbo Kaksing na akanba mawangda yaningda phongdorakli Jangbo ki Publicity Secretary Romesh Naurem Thadorapa Zerol Amana Hai Miyam Leba Marakta Mato Karamna Yamna Sauna Misimina Tokpayaba Bom Pokayan Bamadi Nomai Kapana Miyam Daki to Zumba Hangahan Bagloyana Stress na Nabri Sang Wankanali Matung Nadi Tabak Taram Kudinda Bom Amadi Nomaina Warusin Purakani Haiba Wakalonasi Kazikan Nateduna Tamnaba Amasung Miyam Tinba Pamadi Yumlakta Bom Langsin Banasing Bagi Todok Ton Bidanaba Marila Basinda Jangbo Kaksina Apple Torakli Nakalamaromda Hokiba September tang 13 amadi October tang amagilona wahingda bom pokayan kibagi thongbo All Kaksin Students Union Aksuna su akanmong the condemn Torakli Aksu gi present Thadorapa Zerol Amana Hai Kaksin Lamdamasi Mamangai dagi Hona Yamnet Ingna Signa Santi Oina Thaba Ingkang Susan Omjaduna Hingjaba Lamdamni Adubo Kanaguma Karana Makogi Pandam Pangnabagidama Miyambo Aki Tuzumba Pibagi Thong Zatabasi Yaningde Tungda Amuhana Thoan Biganu
Kanaguma look Amatana in a single lady Balam Damasta Miam Mi by a Ponba, Akia Kang and Bagi Tabak Tong, Amata Tobigan Haina, Aksuna Apple Torabli. Bompokan Kibasi, All Manipur Physiotherapists Association, Ampanasu, Tamoisonga Nuaito Pondorabli, Ampalisar Labana High, Dr. Nandarani Amadi, Dr. Prasosis Singh Physiotherapist, Anina Salaijaba, Public Physiotherapy Clinic Asida, Sakang Dabakrana, Bompokai, Dunaki, Kanangan Badantana, Clinic Asibusu, Amangata Toan Basi, Yaninde, Lena, Manipur Physiotherapist, Singna, Aruba, Anabakea, Onkidaba, Anabasing, Karadawarabasu, Natonaba, Ampana Awareness Program Kaya Pantopna Lakli, Asigumba Todosi, Karikaramba, Soibara, Balabudaki Tolibano, Habadu, Media Tonda, Sendo Pira Ulena. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯝꯄꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯅꯦꯄꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ 6 ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯑꯦꯝꯑꯦꯁꯑꯦꯐ ꯀꯦꯑꯦꯁꯑꯦ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯁꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯝꯁꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯧꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯑꯦꯝꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕꯗ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ CAB ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ CAB ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯦꯗꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯅꯦꯗꯥꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ CAB ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯇ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯂꯧꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯠ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯧꯏ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ 6ꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯦꯄꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯇ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 3ꯗ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ 6ꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯧꯒꯠꯀꯅꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯤꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12ꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯆꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯥꯡꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯤꯡꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯇ CAB ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ CAB ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯅ ꯌꯥꯏꯐꯔꯦ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯕꯤꯌꯨ CAB ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯤꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯁꯤꯗ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ 2019 ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯃꯤ 350ꯔꯣꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ICRꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕꯗ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP R.K. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ R.K. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ 4th ꯏꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯇꯔꯁ ꯀꯟꯁꯣꯔꯇꯤꯌꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯃꯟꯆꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯒꯤ ꯐꯧ ꯃꯁꯤꯡ 60 ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ 12ꯗꯒꯤ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ 5 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ vocabulary for example, hentak se kuni kami hentak sana lagi kalau new generation hentak si kami mau kami na crop ama si ama soil sudah mang aku di loan jo tu mang betul le baru na nation si septom serwa koi jati septom serwa indigenous si serwa protect and preserve as well as promote the rules Maldives की डिफेंस अमसुंग सिक्योरिटी की लमदाई इंडिया गवर्नमेंट सगतपगिदमक लेबाक अदुगी प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलीने थागतख्रे वफम असली आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावतना मालेदा प्रेसिडेंट इब्राहिम उनबदा प्रेसिडेंट फोंदोखिबनी हंदकता पीएम मोदीना मालदीव्स तलाकलंबदुना लेबाक अनिगी मरी हेना ससिलले इंडियन ओशन रीजन दा मेरीटाइम सिक्योरिटी अमसुंग टेररिज्म थैनबदा लेबाक अनिना खुसमनरी हाइबा वफमसु प्रेसिडेंट इब्राहिम न फोंदोखि आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत निमित तरुणी खोंसता आइलैंड कंट्री असिदा लेरिबनी हौजेरबदा मरोय पाम काना थमजरी
ngasi lebak asina Mahatma Gandhi ki sam yang khai suba mapok kumon thoram panthokli. Run to beat the plastic pollution haiba thimda mega marathon race sen kre. Loinana ahanba Rai Lam Festival 2019 panthokre. Ngasi gidi paudam pizza ba matang ngasi loisunjare miyang tabiri basingbu kurumjari.